shabira ngo iwo turo ine cyo kushabira ngo mukama chikoro mu izine rya mukama Yesu Kristo ahabwo kuba iwe chikuru wamwehereza okamugambere byawe byone okamarza because na Reverend yashigamba akurungi ko kubo otine kuhamera hamwe mene we hatire Yesu natandikira hininga rahangana atandikira gukora ekicoriyo no mushaba mureke tugira yitwa hamera tugira ubuhamizo obeno manyo tunobukirabe kitakizire kunkanitiza kuyisha nobukirabe kitakakozirwe kunkanitiza kukorwa no manya abantu bensi tugumire noza kushabera izoba nango umwaka guhwe hatekeho no gundi ecoriyo no shabira tikikabireho and be like apana nyowe narha ahabwo kubera ekinshabire December to December kakitakukora konko bwire bwarahanga buriho ubwarashare mwaka kora nangwa no yabe natekateka ngutori kwija kutubasa arebe nichikorwa biteze zo nane imbabazi program riri msimanta uchine Claire kind of course ni mpaka shaitanu nsimbe imbabazi iyo watandikanite program twasimiwe owatambira nito muchweka chinjiri ecaba chebembe Reverend Kente kandi yastwara kurunje mnonga yatogesa habu bichi mureke tubaba bichi barunji yatogese bintu birunji mnonga ngweri izoba this is the day kibanza cyo kwamwenda ko lotakamanyire Yesu kumwikiriza kaje n'amagaragaho Niteza zo mchweka cyo obujurizi nubukora hamagara gitu abikirize Yesu kuba mujinu w'amagara gitu ko kuba no mugamba ohurira no giroti yes this is the one I am talking of nuwo gurhanga nuwo gundi yo ningamba mwene bujurizi nubukuru ahariwe otakamanyire Yesu ko rukurebe byankoriye ogira tatananye namwikiza nimbasa kushakleya ko rukurebe byakorire mwene wanje ne atayise rizoba Agatha ogira tkonka Agatha byamukorire nibikuru nanye nitiriza Yesu nimbasa kubanka Agatha mwani murese tumanye mukama tumwitiriza tegece byitu byo nategece amakagita tegece mirimo yitu ategece byo ne biturukora ibyasigara tubimurekere mwene Agatha nakushemero nakushemererwa irota Agatha ndiregesha niyo abo mukabarire bata tebineshonga kama utasimu kama simu asimwa Yesu Agathanisha bangorebeje mu kamera nanga bakumanya bataka kucengire gibagire ngo Agatha no waka Agatha no wishemwa aho muri mbara nashumira all saints church aho muri mbara konka ino bujurize burunji mnonga haza twagira ngo twabsharing aho ni mwabikiriza twasharing aho ni mwabatakamanyire Yesu kuje namagara ganyu ubundi tokamanya ubundi ari izoba twaza kweza program ya msimanta hakaba hino wadzira tunaya magaraganje kutegekwa Yesu Kristo mwene Agatha netuenda kumanya Agatha noha Agatha kazarahi Agatha bazirebeye nebaha tubimanye byo nabyo ninduga ntungamo okay rahama kitwe ninzarwa umwami n'umucyara Edward Kabumba na Hope Kabumba okay tutwire Nyakabari konera hama ntungamo Mwana yomnyantungamo yomnyantungamo mukama witasimu Agatha wazarwa uriyo mwana wa kangahe mwana wa katano okay ombana bangahe ombani 10 ombani 10 Agatha uriyo wa katano so ntwenda kumanya ombani 10 urugendo rwibonire abako ntwanda tureba nko mu family abana babare bingi ushanga umwe byo kujwara nebura ebyo kurya nebura school fees nkeje teruho nangwa nekito yo kujwara mu kigere toru kugibona muntu na kumanya Agatha urugendo rwo gukora umukushomo uko bikababere bita urugendo rwo kushoma abaziraho kugira ngo bakaba batashomere batashomere mwe nureba abazira batashomere ibyo kushomesa abana tebako bifo niba batabifiro mwe tukashomaho twashemereho twahiza primary iwe nabakuru bawe yenye nabakuru banje twahirize primary mwahiza P7 twahiza kunkabire je ningabire byo kusika byo kusika amashomero gabona abashome bityo mbweno umwe batubinga kunka twareba primary yaho amen ngat primary kuyahwire tukabanure tukaturibinji ato wabenankura takana itenga kuzo secondary akari yenyuma kana no kushomesa abana babici bakatakayifa aho ngukiri yaho so mukamuri yabicibanga abishikatire bashatu okay bici bashatu then nabojo bona abandi bona bojo mushanje mwenu twakura twakuzere aho bantombye mikono nashome charani wahize cyamushanje naheze cyamushanje then bo bakuru bawe bakuru banje abamwe bazo mu garage abandi
iyo ndijo yagumiza mu hatariyo ari university. Okay. So iyo waza hatombye mkono. Bene kenajiro mbye mkono na shoma konka nyuma najuna nyine myaka 14 ntakahirize primary kanjyo P6. Okay. Icyatomere no junwa cyakwaririze kujunwa niki no manya agatha umwe waza kujunwa ine kikuba kikusindikira hacenge and you like nanti kirize Yesu ebyanje nibiba byashobaho when this is the only way to go rikamwikirize ategeke byanje. Kinabe ni shoma ndikunda chachi kinahirize aho ngaba munike yabirebera nka Sunday haza nka Sunday ya jeje y'abamazazi rigizo bari ya Mariamu nibakuze kiro cya Mariamu kandi abazire banje babire batagiserwe mwene ko nabire mbareba mpura nayitenga mu mama karino byangwa ajyo mujya bakazi kikabire kirungi nishemererwa nabo mwene ndeba abakazi bona baheshweka babanka Mariamu mwene mpura cyanshemeza nje nko gukarara mama ntinkabire ndijo mukanisa mbenu kunakirebere cyo nahura nkinyija mu mutima na nti konkanyo kugira ngo mukazi bwanje nyije ntakabanka mama nkakoraki nahura mukama nampabura ngo nkabire ninjuna nkora ndiyo mucyo murokore then naiza akora ndiyo mucyo murokore then nanyisherwaje then nyijanjiraki inyijanye shanga na nyinjomba kazi bamazazi mbene cyabe cyetengo cyanje cyandetera kujuna natambura nabishemwe ata abantu nabene impereza primary kunahereze primary nazo mbye mikono naguma ntyonjunirwe imyaka 16 kiyace 17 aho natebwaho kunatibweho naguma mu kanisa mbene kanisa nayongera kujikunda no kujikora nayongera kujikunda no kujikora naguma nintambura nabishemwe kunabere nkiriyo nintambura nabishemwe imyaka ya 19 aho nareba ngo ono buntashomere kweri ninza kufuna omushija wo kungambo bujenyi hata kunarebere ngo nimba so butafuna omushija wo kungambo bujenyi hati nafuna umusigazi aho myaka 19 kinafunira umusigazi yankunda nanye namukunda muceri ntungamo konka kariyo warukunjiri mbene kunamukunzire nazo wabona hareba kunagira wabona hareba twatandika urugendo rw'ubushere. Yazo mukayaye yanjura kiyagira mukayaye yanjura bamucera byone bamucerire konka nyine naho kata kwebasa ngo agire ki ngo abihereze deni ngumize mungaruka ameza kuko nabe nincetenga aho kanorenka banshirwa bushere utaribwe kanisa kanoreba ukurugenye mecetengo cyanje cyabishiriye cyo kugira ngo mu kanisa mwenu ataho twaguma tse konka family yabo tibankunda. Nagirenda bambe nazara yo mwana wo mojo hati nashemera chite town school mwene ko nagizirenda nazara umwana wo mujogwe konka nyina tiyankunda nyina kuyabuzire kunkunda nangwana n'aba family abakamwa n'aba family je bakabari bangambire ngo umujogwe ngwino kunyina ya muhunjira aristani. Mwenu kota kabire mwene ko nabire nkiriyo nintambara omubushere omurugendo rwa no musigazogwe hati obwire bwaika mbenu ati ya nyina yatandika kuntara stani ukamwana hati omurundu gumwe nazimbi bondo nazo mu rwaro nyakibare twatwazire obwe nazimbi bondo nazo mu rwaro nyakibare nangwa byo mwene yamanguninza kuferayo buri umwacharo yakimanyangu okuruganya kibare no butarugayo harimo kimwe na mara yo kwezi kwe no mwirwara barwara ukaboryaho wareba ibondo ryatandika kuzimba. Mwena abashabo baragura abashabo kubaragwire bagumana baronda indwara yo kunzimba sibondo yabura nango banshemeza no kunshemeza konki utakamanyira ngo ne bya stani ndakamanya ngo ne bya stani konka nkaninche hino ku muramuweye
ino kuyabire yakigambireho aho kaba kandi bamwecheka kandi bamumanya wacyaro mbwenu umbwiro ubwo mutabani akaza nko mu by'abakazi yayenda ngo ansijeho agenda aze kushera ashera ndijo then yamutwara yamoreka yo mwico yatwara yo nyina yamoreka mwico ndijo wakunzire hatiki yamoreka ndijo mwico wakunzire hati nyina yakiteramo aho cyangwa akata kunyenda yenda ngunjende hatiki yanzira ngunjende hataho nanya nagira nti hona nazire nti ningenderachi hati nagira nti mwene kanagire kukura nahora ngo ekibanje kitwabire tuyine bariyo no bakiguza mwene benda bakiguze bagure samuyo ko yo mukiyabira ari mwene umuja shenko wafuruka nyina kandi akamwikirize mwene kinachurire cyo hati nagira nti mwe nagira mukamaramu wanje unaganira nawe namujyanti tibakuza kuhaguza ndabo kubanyo ndi kwija tino takucumanya ngo wa mwe tino kuza kuhagura ntazire ndasayininjire hati mwe nuko nakigambe no shana no mukadi nawe yakimanya ngo kwenyine tokuza kugenda takuza kugera ki takuza kuruga hato mbwiro bwe mwene niho yabe nahiriza nkabuntu bucebuce hatwize nkabuntu bucebuce akanjuma hati kuyanjumere ati nangwa hati muramuwe ajya tukonka ati noreda nko kwari kwemanya ngo agiro rimirume ati yajuma nko go mwana ati ko kugera nke cyambaho ati nabakarumba rikora hati umubwira we ko nabenjyaho nubwo nabeninzimbi bondo kunazimbira ibondo bantu harumwirwaro mwana akawironka 2 months bantu harumwirwaro ko bantu harumwirwaro nyakibari obusasa bwawe bwinji nangwa nanyinka ikakushaba ngufi kashasha mununga kanye nemshongo munda ikakushaba ngufi no kufata nafa konka nagumanisha bamukama ati nangwa mukama karnandikaho ngarebe kunyeta ko mwana wanje mbenu kuna maziro kweza mwirwaro kubahereze bafu no mushabi umwirwaro munyakibare yija yanshabira kuyanshabire mukama yamushurure byabire bindu yagira ati babire bakutira restane ati kandi tokirwo kufa atabo kubaranga cyungwira amagaragara haleluya narwo mwirwaro umbwiro bw'abashaho bakabashabirwe bona bantira oxygen ebintu byona konka kuyarira hereze kunshabira bija bashangi ibondo rizimburukira kashishi no kugwejegera ngo ejeji bashangi ibondo rizimburukire namarobwire cyayirwaro naheza narga hanyuma yo kwezi nkakumwe narwo mwirwaro kunargira mwirwaro twargayo kunjiri twazantungamo twagira intungamo twaturo umwanya gumwe wagenda n'umushesha wawe abo kwatuye n'amabanje tukatuye n'amabanja kandi already amabanja agajyaga kafuna tukuteka ngo nibabasa kugira ki nabasa no kumukoma nkebi mbone nkaze samu yakore sente then ayashashura amabanje konka aho kugira ngo kigendererwa bire byabira arime by'abakazi mbone kyare bire cyo cyampikaho ebyo abakazi kyereze yashake yabireka yashake yabirugaho hatike yabirugireho kuyarebire cyo cyampikaho nawe yargaye mu cyaro twargaye mu cyaro namutero umushana namugamba namujanti no chimanyangu mama wawe niwe yabira kuzirebe kana wakana chimuntu we yabira koze ndimwe twine kwe hayo tukazomukushaba tukajuna tukekwasa mukama then kugira ngo ebe bintu byaburagumana bitwika mwene kenabire nkiri yaho namugambire cyo ekinabire mugambire we tiyacikirizamo no shobo mutima gwa muzingu umwe yaza nko mukushabanye mwene ninjiraho kugira ngo we aza kumanya bingi mwene wa kugira ngo akaryamane mwene stani zo zabenze mutegekeze zibamutiro hati akataka basa kwikiriza kinabene mugambira mwene kenacho mugambire yabara kucikereza hato mubwire kubwabire buri yaho hati stani za shankeza mutaburo muti kunabire ndiyaho yangira ngo naza kuntema twereze nke tugumiro mbushere nangwa tukatujya twamara imyaka 5 hati kutabe twamara imyaka 5 mbushere yagira ati ninza kutema deni n'umwana nawe amuteme deni nanyenyete
Okay. ahabo kuba ina yabirakireba film TV kuyakireba TV yagira ati ino mushija wantunga mu wakore kintu atatemera omukazi n'omwana ati nawe yayita ati kandi icyo kintu nanye ninja kuchikora yokiya akakigamba nko mukwikumi kiya kigamba nko mukwikumi tena kinge cya mugambisa nk'icyo na janti umunino shanga ya akana nyoma rona teka ntobunino shanga nisinde rimwe cyo mugambisa kiya kigamba nko mukwikumi ku taguma hamwe okutwazo mukwikumi na kumwe okwikumi n'ebiri neno okwikumi n'ebiri nyonore kimon kanta kata mukiro kikuru abo kubanyi na kata kankunda kandi no witu nkanta kaye nangunze abo kankande ni kirebe kakubi kushanga ngo wazo wanyukurira ekiro kikuru mweni tatuguma mutawuni ati tatuguma mutawuni hati konko shanga wena no yereba nkefuzi oine nyoko zara ukabe nozo wanyoko zara konka kwenda toine chance yo kuzayo mbenu mumberejo atkiya hereze yangira ngo ntwaro mwana omucyaro obwe kunuwe mission eje kujangu mweni njira nkarahango kuyabira ndumu atakwenda ngumfe ninjira kiyahereze ya mujango nkati waza kwita omukazi n'omwana then hatiya ninjira barakwijukira ninjira ranga yabanice yamwizusa ngo barakwijukira hatiya akora program yanjira ngo kwata omwana ogu omuto omukyaro owanyu aho kakana kimongo wabatinka mutayo yaja ngo mukwate muto witu mbona kiyazenga mukwate muto witu hati nanye nareba kwata omwana ka muto omukyaro ntinenda ngo nyinenda niyensibire kurebera omwana wanje omwana n'omwe anta omwana wanje tinka muto omukyaro kutwara juro mu Christmas natayo omukyaro mama namugamba namuja ntukunkanye omushikyanzire ngo omwana mureta ntukunkanye woni ndeba omwana wanje tina kiri kutuma nemweyihaho tabukati nyinenda ngo niyo munegera ngo omwana mweyiho ngentinkumabwa bwacu omwana nemusiga nti nikirebeka nti ayihwira amasiko nareba atine sente nti mbwene kari ayihwira amasiko nareba atine sente nti nyo nsingireyo nindeba abakazi niberebera kandi bagumaho nabo mu mbera zabo z'obushere nti kandi omwe rangayije agire ki yagira ki agire ko yabahinduriraho nti mbwene nanye naza kugira omumanzi nk'abakazi ababundi kureba ntwara omwana wanje abo kuba kunagumire nimbazire cyarani ranga yampereza omugisha nkaba ninkora yo sente nkani ndeba zikwija nzine hati kunabe ndebe sente nzine najante ngwe shatiya ate sente zinkora nyewe nezaki abo akintaguma no mwana wanje nkamurebera dena hindaremerwe nkaba nho namusinduko mu cyaro hato mwana nataye mu cyaro kuna kirema mama namugambira byo musigaza ngambire konko namujanti nyumwana nagenda no kanagenda na wabo ganje ninzamuhera school fees abo kaka yatankire kushoma ninzamuhera school fees okwisainda aremerwe nkamureta ningashinkizira kimwe kuna hereze atakandebire kunabire nindugo mu cyaro yanje ati wije ntente neje yanteresimu ato mwana wa mureta ntente namureta ati nkugize ngwenshi ati nkugizire nkora zo mu cyaro omwana umusigeyo nanye namugira nti tina kiri kutuma omwana wanje nemusiga mu cyaro ntabo kuba ninkora nti kukira yetagise kugira ngo nyo mwana ninza kumwera school fees otafayo okwisa oboragaruka ukagira sente nito ahora tusangisirizo ukagira ukaturebera hati kuna kimugambire eco ninjira yareba ngo dire yabira ro yagira ki tiyabaska hati naguma n'omwana kinagumire n'omwana nimwera school fees omwana yahumuruka omwana kiyahumurukire mbwiro bwe mwene sigazi yazokwe yanyomarwa kiyanywera marwa ijanye kiro kwizire nyekiro yatandika gumana yesoza atkiyagumana yesoza nasheberwa nayuza ahabwenshi na yesoza konka omukika cyabo bakabajya bahashoni mwe n'abahazi bo kurwana mwe nuko babiri bajya baze bo kurwana atkinagumana impura nayijya na yesoza hati natina na manto bwari muna yesoza nkirebeka hino kuyagira obukarokwe yabari ombasinzi bagenzi beye ntembwe nati kundambuza byinji ntobunno basakushanga yagira ki ntikireka ine kinegana basakuchimara hati namuhona manyo nazo mu kitanda nayikora muko gweke gire konka nabire ntagwije gire mwene kunabire ngyaho omuriyo ko kwesoza
kunaherize nahora yagira ati oine ruhanga wawe ati mbenye nzire ngo ukora kwato mwana wa musogo mu cyaro nkugurira abantu bakwite atki atigambe rede tukatukinjire enju nakimu kundamugarukemu kundamworeke ngo kigambe cye kiyagamba nacuri orede kiyabana kiyanagamba cye nyine nazagumiza munagira nakikora kuneze mukama yanyu saburi ukuyagambire ngo naija kuntematema na wayite mwene kinahereze nyowe naho nama nagweje namweshika ngo gwejejire kandi tagwejejire bwasheshe atku bwasesire nayiguro rwiji namubuza nyeciro noshongo gambere nti necho gambere ntazandi ngo tachurireje nti mbwe nyenda ngo cinga rikire mwa ukati nchurireje ati wo hurire ngwenje namujanti noshongo kagama ngo kano nango ngurira abantu banyite nco cyo wagambere umuntu ari umwana umucyaro yajato ko uchurire nikoko okay nagumiza munashora natina kurugobwe nashora natina nashora ari nayo buzabuza yagenda gukora kiyagenzire gukora nagaruko munju natebekanizo mwana namutwara ishomero kunatebekanizo mwana namutwara ishomero hataho nagira abantu bakura bunayebuzaho nabagambire uko musigazi yangambire ebyo kandi uko namugambire kuyangambire ebyo uko nabagambire bangira ngo nibaza kwita umusigazo mu rugo nagambira na chairman ntobundi chairman akamukansoringa uke kayanje nkanta kaina ngwefe nagambira na chairman kunamugambire chairman yagira ati omuntu ogwetino kutuku mukansoringa abuka ureda stani yamutahiremo kugira ki yo kwita omuntu ati mbwene cyo rakore kwato muhando gire kikoro inabazire kwato muhando zombazire bawe amakogargeho so turi kwiriro kwendera agasa nabanye mu mshija wa murgaho watandika gukora byawe ubwo hati ntwenda kumanyura inkahi n'umshija rinkahi umshija akamurgaho ku rugobwe tinkamana hari akaza kiboga cyankwanzi ku rugobwe takaturebaganywe no mwana kandi tukamutera simu na utakatera simu umwana nashoma twahise myaka 8 turi twenka umwana harimo na heza P7 good uko tukamurgaho mpitu umwana rero neza P7 iranga kamperezo mugisha yampereza business reberiro umwana bwo kumureba ashomiro boarding kuruga P2 kwika P7 ruhango umurimo gwa gukozire yamperezo mugisha business yashashura school fees umwana yashoma mwene umwana aryaho hati ni horengoro yakaho mwene kumbire ndyaho njiryaho mu rugendo rwanje rwo kujuna kunargireyo umushija nazo mu All Saints kunagire mu All Saints abishemwe banyakira umugenzi Joy Kabombora nanogu Madam Nightingale umucyara wa Dino go tereze kuzika banyakira ukana unarga kitwe mwene yanyakira yankunda yangita nka family yeye nabo mwana umukayeye yagumana mpumuriza nagumana imugambe ibyo byone bindabiremo yagumana mpumuriza kandi yampereza amasiko nanogo wishemo yanyigiso kujuna umugenzi Joy Kabombora yanyigiso kujuna akohereza mukama kandi nkamarira nkamuye kwasa nkamuhereze byanje byona ukwisarango waziraki wari koromoro mugwe murinyi mwene ukumbe ndyaho ndyo mu rugendo rwo kujuna timu yabishimwe bona ba All Saints bakunkuza bona bakumpereza ubwire bakumpabura Reverend Patrick ariyo muburizi All Saints kunabire ndyaho 2022 ukwezi kwa mukaga nahuriraka ngo watorana kuza Bible Institute kushoma buhereza haleluya nimuka nashoberwa rikarigira ko mukiroto nashoberwa nagira nti naro nundi yo ningamba nawe yambura nagira nti natora nonka mwen ngakangarana na munyebuze natora no muri bahi kina urira keryo ngo watora no kuza Bible Institute kushoma buhereza nakangarana umukore kokwe kina kangarine nargayo nagira nti mukama okoyenko ko kukunda kwawe kuri nagaruko mustanda nabyama naterera akasheshe natera Reverend Henry Wiro wakari katete akari Reverend wakatete hati ni venerable wa Rugaga
namutera namugambira ko namugambira yajati tuwaitwa umuhereza nokoko nagaruka nagambira Revanda Patrick ko bwire nawe akayomburizo all saints kuna mutayire namugambira yagira ati garuka mukushaba gumuzamo mukushaba ubuzera hanga cyenyine namanyisaki mukama yagaruka yanyoreka ndyo musiri ndiyo nimbiba embibo umusiri kuna garukira nagambira Revanda yajati ubwo bwena no buhereza hati natandika na joininga Bible Institute kuna joiningire Bible Institute mu business ni yeje yenyine ranga yagaruka ya school fees impereze third letter of theology umwako gumperizo kwa mukaga kandi niyo ni planning agarukayo umwako guru kwija certificate awe mbabazi ndiyo ninde barangana akora umurimo murinye ngene ndiyo ninde barangana nkore byo kutangaza nayibuza urwe rugendo rwena burira hanga akabana ndanguze kumugambaho mukama witasimwe of course akire tukanywana kitu tureba mukama ariyo nagize aho hatukwiriza hiye nawe abo kuba hato bwagire Bible Institute oriyo no bumuhereza ntwenda kumanya iwe nka Agatha echiri kwamani one of the verses like yukuru tunyona nyemeriro muri kigambo impuranye namane emishorongo yonyine nyinji abo kuba izo barimo nkagiraho kushoberwa kunagira kushoberwa mukama yandetera umushorongo nabwo munsi yo kore kumchiroto yangira ati guriyo mu Yohani 15 gwa mushanje mwene kinabenge mu stress ezo naurira karkungira ngo agasa urwese gamukama kandi omukama bamasikoge ayirirwe kuna aburize nkanta kumana yiko yandikira kumukama yagundetera umuchiroto nashanga eri Yohani 15 ugwa mushanje okurugobwe nagifura ngasimu yamagara ganje already na business yanje ngajeta besiga mukama okurugobwe business yanje najibatiza besiga mukama aho kana rengura hangara munanyureka ngo obumwe sije ndeke kuteka binji ahabwo kubor kwesiga mukama zireki ayirirwe mbenu byone byo bindabiremo nore mweshongozo w'eshongo cya 2019 najati byona nimbisima kubiranyirize hihi niwe mbene nanye byone bindabiremo rugendo rugweno ni rundabiremo byona nimbisima abo kuba biriyo nibinyiriza hihi noha namukama amina mukama witasimwe niza kushabangora msi abantu bawe na mwanga mojo wawe your parents ndebe twendere deni ndikwendera nanyi no mushorongo gwa buryo musamwiri gwa buryo musamwiri yo kubanza ishura yikumu na mukaga tebasa gushoma Gwano bugira gute gukonka mukama yagira Samwira ati otareba okwari kusha nari echemero che ahabwogo tuwe ndikwenda ahakubwogo tuwe ndikwenda ahabwo kuba mukama tareba nkoku abantu bareba echemero echaruguru konka mukama areba mu mutima ekindi kubahera umushorongo gwe ngo mukama tareba nkoko abantu bareba mukama kari yabe nareba nkoko abantu bareba omu all saints hakabe harimo abikibarungi hakabe harimo abikibashomere hakabe harimo abana babahereza konkara hangogwe aho kugira ngo we tareba nkoko abantu bareba kuyagire kweta abantu abo kuza gukora umurimo gwe nanye yareba ngo all saints nanye ndomo mwene kindi kwera abantu mushorongo ngo nitwe twabane tukore nko kuranga karabata kweba nko abantu bareba nitwe tushemere kureba abantu mbitenisa kurugire bitenisa bibine turebe mwene abantu baranga tureke kuba grading abo kwa kuturaba grading ntuza kurugakiro hangaro abo karanga kariyabe na grading abanstinye no kubena intora no kujachi kuza gukora umurimo gwaranga mukama asimu mwene nico ki niko nanimpendera ntyo nisima ranga nisima reveranda abo kunteka tekaho
nawe takumanyaho cyango takaganire nanye cyango konka rahanga ogogo tareba nk'uko abantu bareba amunywanise yankunda mwene uko nabandi yaho ndeba nantere simu ngungije tugenda no mu radio cyo nasimira mukamantine bugariciro ninsima staff ya Osensi abo kunkunda abo kunkuza bankurizeje barumune bankoresa internship practice umucacho umwe cyo nacyo nsimira rahanga abo kubaranga iyo nakoro mu rumogwe umurinye mbe nundi yo ninsima ranga ntine bugariciro nimbaramusya ndamusa venerable wito mukundwa Archdeacon wito mukundwa ni muramusa amazima aye bari kutuberaho atuberiro muri samurungi ecyo ntikimusimira bacure tubona ni mbaramusya ni ndamusya cureti amosi cureti Ambrose ni mbaramusya bona na nomburizi witu Patrick na mino mburizi witu Anson agumeni ite bona nabaramusya Abia mwena ni mbaramusya nindamusya umwana wanje ntungamo umwe ni babasota utakimanya no kubara musa nabaramusa abazira bari kunzara Edward Kabumba na Hope Kabumba nabo nabaramusa yabane mnonga kandi of course ubwo Agatha ari kutereza ubujuruzi n'ubukuru ahabo kubantu reba hina hika kenda ku breakinga konka ahabwe mbabazi arhanga ahabo kwiteriza Yesu kujuna magaraje akuma hamere konka I am telling you ko kubantu yishike jembera you feel like oh God men Agatha to yakubira ryaha Agatha to yakubenaza Bible Institute kumuhereza konka ahabwe mbabazi ahabweze zongerwa hazindi Agatha nabariyo naza kwego guhereza kandi akahereza umukanisa yarhanga nsima rhanga aho umwana we okubasa kureba ngo yatunga school fees kandi tumushabira mu gishangwa heze na P7 atikoreje aze no mu secondary aze na high university nyesya abenu bo yija kurebera Agathogu kandi kibe cyo kureberaho bo bujurizi ubaragumena agamba aho hamwana we simoriyo na program ya mzimanta ubujurizi wabo bwine tubwakira ijo tikiraha waika TV reception yekurubuza Claire no turetera ubujurizi bwawe kandi mazimanta bwakira n'imbabazi nyingi program ya mzimanta kine Claire twikirize tumereho nitugaruka